Retensieprogramme is noodsaaklik in die bestuur van risiko's wat organisasies verkies om te behou eerder as om oor te dra. Hulle is ontwerp om teen potensiële verliese te beskerm terwyl die organisasie se finansiële stabiliteit verseker word. Retensieprogramme stel organisasies in staat om risiko's te absorbeer wat hulle bereid is om intern te bestuur. Hulle word tipies gebruik wanneer die koste van die oordrag van risiko as te hoog geag word. Die program sluit in die opsy sit van reserves of kapitaal om potensiële verliese te dek. Sleutelkomponente sluit in risikobepaling, finansiële beplanning en gereelde monitering van behoue risiko's. Retensieprogramme kan aangepas word op grond van veranderende organisatoriese prioriteite en eksterne faktore. Behoorlik bestuur kan hierdie programme kostebesparings bied en bydra tot langtermyn finansiële stabiliteit. Retensieprogramme stel organisasies in staat om 'n proaktiewe benadering tot risikobestuur te volg deur sekere risiko's te behou. Hul sukses hang af van noukeurige beplanning, voldoende befondsing en deurlopende evaluering van die behoue risiko's.